Bog svima, dobrodošli u klip pitanja i odgovori na kojem ja odgovaram na vaša pitanja. I danas ćemo odgovoriti na prvih 5 pitanja, tako da koliko vam se sviđa ovaj klip, podijelite ga i idemo odmah da odgovaramo. Johnny pitao, je li me voliš Lepi? Pa naravno. Vinko Livaja me pitao, koje igrice volim? Volim World of Warcraft, Battlefield, tako neke igrice, MMORPG i FPS i šta još, uglavnom tu šemu igrica. Nemanja Aršić pita, koliko dugo igraš Minecraft i koji su tvoji prvi otisci o toj igri? Ovako, igram ga jedno 3 mjeseca možda ili 2. Koji su moji prvi otisci? Na početku sam užasno je hejto, znači nisam ih želio niti instalirati, pošto ko može igrati igricu gdje su sve kockice i gdje meni to nije imalo smisla. Ja sam instalirao čisto ono, ajde da probam, pa isprobao i zarazio se i igram. Tako da, eto, već 2 mjeseca ili 3 igram Minecraft. Toni Knezović pitao je, jesu li tajne tvoje nove konfiguracije, to jest, jesu li tajna tvoje nove komponente, ako nisu reci. Nisu tajna, pošto ih ne znam ni sam. Znam da ću dobiti matično i procesor i da će biti procesor AMD-ov. Komponente trenutno je ovo što imam i što znam da je sigurno. Kućište NT GX500 i Cooler Masterovo napajanje B600. Dalje, kako bude nešto došlo i kako budem saznao, tako ćete svi saznati, tako da nema tajni zašto bi bilo. Almir Rizvan pitao je, kad će Minecraft? Ne znam kad će Minecraft, pošto sam se bio zeznuo, igrao sam ga i otišao sam negdje predaleko, izgubio sam se, kad sam se htio respawnat, znači sam se ubiti da se spawnam u kući, na kraju me spawnalo negdje drugdje, tako da ponovno iz početka sam počeo igrati, tako da kad dođem do nekog nivoa, kao nešto što sam imao prije, onda ću početi snimati nevjerojatnije ili ne znam. A uglavnom ne znam kad će Minecraft, to je moglo bi uskoro. Vidjet ću, bit ćete svi obavješteni na Facebooku. I to je bilo mojih 5 odgovora na vaših 5 pitanja. Ukoliko vam se svidjelo, podijelite ovaj video, ostavite komentar i naravno odgovore, to jest pitanja možete postaviti na mom Facebooku, na slici pitanja i odgovori, a odgovore ćete dobiti ovako u klipu. Do sljedećeg klipa vidimo se, ne zaboravite se pretplatiti, podijeliti, komentirati, lajkati, dislajkati i vidimo se. Ćao!